Agawid man dito'y Pilipinas. Wan nga rod, aning, nag-awid akong makabanog matag ubra ija abroad. Awan pa usto nga ina na ijay. Di pa nag-inanam lang ija kat oras ti pa naturog. Nagrigat. Ay na talaga ang narigat ti agbalin nga OFW manang. Tanapadasak mat idin tinag-abroad. Ngamjak na anusan. Iso adya akong nagrenren iti kontratak idi. Ay, wan adagayang problema kading. Anya day tamanang? Ay, kinaagpaiso na. Nag-apa kami kanila kay ko idi napalabas. Gista nga rod sinina akon ngam nagpromise mat nga agbalbaliw ka no. Nga sulnitan na tinagkurangan na. Iso nga pinakawan ko Inikak pa iti may nga siyansa na. Apay ayamanang. Ay, ti amo, kada balay may nga sangputak manipod abroad. Taka na yon ti pawit ko iti kwarta nga pagbalay may kuma. Ngamahin na. Awan mat gayang balay nga masangputak. Anya, nangus-usaran na ngay iti kwarta manang. Imbis-bisyo na Masursurunak nga ron nga perme. Imbag atahang ko nga impawit amin nga kwartak. Urekas ano katadalat tamat na iduldulin ko. Kat nasayaan tadda na ilasin mo a kwarta manang. Awan nga rod Katahin na problemak no yan na ti pagbalayan me. Ti pag-iyanan me. Ha? Iso nga makipakpak kasi akman kanya maning. Ay, ito ko mapaytawid mo nga balay dagiti dadakkel ta ati pag-iyanan mi pailangan niya. Ha? Kat po naman ang awan problema iti dayta. Ngam anusan tayo tani saan mo't adakkel to'y balay. Wanahan nga problema data ading aning. No kayat mo papintasan tayo. Siyak ta gastos. Ha? Usaran tayo dyan duldulin ko nga kwartak nga nabuat-buat Adakan ka amanang. Tano siya, awan maikarit ko apag patarimaan iti balay. Tani, amo mati kasasaad ko. Si siyak amang isaksakad kadagiti dua nga anak ko. Taamo mat nga intarayan nak dagiti nakirelasyon nak. Maawatak data. Iso nga ron nga tulungan ka, tamas asiyan na kanyam. Asino ko mga itag tinulong nohaan nga datang agkabsat. Ne, chocolate man takan ka ng Fatima. Mabisinak nga rud, Robert. Mahan ka mata. Nagsamik. Awan hilig ko iti kasta. Itong sapay dagita yung sangput mo manipod abroad. Uwin nga rud, may ibusan. Di ka pala impadawat ka dagiti kakanakam dagita. Ay, sayang mata. At amo mat nga paborito ti kastoy. No ngamin mabisbisi na kay di abroad no, kas dyan nga ang gubobrakat dahito ti pamadput ko. Kaslak nga mabangbang aran no mga nakiti kastoy. Kay, kasano? Agnedtan dito'y balay ti kabsat mo, Fatima? Katuwanan awan mat sa bali nga papananta. Si ka ngamin, nuhan mo ko mangamin nga winalwaldas dya kwarta nga impaw-pawit ko. Di ada ko mabalay tatadta. Di mo't napakawan na kung bakit. Lipatan ta ka din tinapalabas. Ta nagbalbaliw akong. Agsingsing pagit akong akanayon. Unay kato'y pang Miss Universe ti pintas nan ay ang asawa kong. Ay, anak nga kilitin. Hangay, taro. Ay na. Si Mangput ka maggaya man Fatima Balasang ka. Kaano pa ya si Mangput ka manipod abroad? Idinapan nga lawas, Tata Amado. Awan pa sa lubong ko kanya yo Pasensya kayon taang ko nga nasangsang o tinaggat-gatang. Uray toothpaste la kumaano sabon kat awan nga talaga. Ay na, sa anak mo't ngagsalsaludsaw diti pasalubong. Tinapateg, nagkikita tayo manan. Ken, nakaradkad ka anak kaawid. Wan matkit diya. Ngam jay daddo mangamin kat agdamag da iti pasalubong. Nga kunamlan no asinuda nga agdamdamag iti pasalubong. Kat idinag-apply ak nga nag-abroad kat awam matim papabalunda kanyak nga uray face ka no tuyo la kuma. Kas lakit di nga da impadulin da kanyak nga igatang ko iti pasarabo.
Angaw na la siguro mo't balasang ka. Ay, han nga ang angaw lang day dya, tata. Talagang agbirok day ti pasarabo. Awan kit di ti babaen da. Napuskol ti rup-rupada. Mala, bay-bay am idan Fatima. Ay, Wayne, di mo't naggapu kay di balay da aning akabsat mo. Ay, awan. Apay aya? At da ni aning ijay, pasyar ko ma. Ha? Wey, kurso na dam dya kapsat ko, tata. Wayne, hindi naksama kayat. Maikatlon da ito agundaway. Panang sarungkar ko ko, ana. Medyo madanaganak. Ang mga nubasti din na kon. Sabagay. Nalawati dagam niya. Saan mo't unay? Sakto laeng. Kandakkel je balay mo niya. Sakto laeng. Ay, no siyak ni aning, kayat ka. Ha? Nga madamat gaminan asawak. Sige, aramam dya kabsat ko tatulungan ka. Kayat ka nga para kanya na, tanasing pat ka nga lakay. Kanalawati dagam. Pakakitaan pa ni aning iti kasla kanyam nga ay. Swerte na kit di ata kurso na dam. Agpasalamat kit di ata, kinayat mo nga uray duwa ti anak na iti kinabalasang. Ay, boy. San alapod da ita, Fatima. Ibilang ko, kas pudno nga anak dagita anak na. Ay, mayat nga rod ano kasta. Agbagbagay kayo kanya ading ko. Ilakad nakman nga rod, Fatima. Un, tulungan ka, Tata Amado. Pa-extension ak dato balay tayo niya, aneng. Tapno lumawa. Adda nga min sumangpat nga package ko kat. Ay, awan pang kabilak. Medyo adu dagi dya nga package. Kat si kalat na Manang. Si kati ag desisyon. Tas si kati akin kwarta iti maaramat. Wan ag business akman itoy. Aglako ak iti syokulit. Kat awan mati pang kabilak iti ilakok. Nukas na. Ijay abroad ti pagkapuan ti ilakom at chocolate, Manang. Wan imported ti ilakok. Padasak man taglako barang mayat. Ay, wan gayam. Apay awanan balak mo nga makiasawa. Ah? Awan iti panunot ko day Manang. Uray taadan doang anak ko. Tano makirelasyonak manan. Ang mga no isukat dakto manan. Nadidigra akon Manang. Diyak kayatan ti masakit nan. Hanmat nga amin nakatmang lolo ko. Adala tamat na singpat. Kanhan man kami nga dagita gugwapo kan ubing ti pilpiliam. Diyay natanganan ti kitaam. Diyag tawan iti 60 nga agpangato. Ta sigurado nga hanak nga isukat. Ha? Damag ko nga agararam ka nun ni Tata Amado kanyam. Ah? Wan nga ron. Laklakayan mo't day dyan nga agaram-aram. Ay, han mo nga ibagbaga ti kasta. Tauray lakay ni Tata Amado kat nalawa di dagana. Kandakal di balay na. Ha? Padasam ka diti makirelasyon iti lakay. Tapag kumpirm ida, kadang iti babaros nga nakarelasyon mo. Ay sus, kunamsa, mayat ti makirelasyon iti lakay. Nadungot ilalakay. Ha? Anyalat sa wendag iti taon nga inulakay ti pakirelasyonak Manang. Apay ngamin nga dagiti tatao ti panunutam aya. Baybay amano niya ti bagada kanyam. Hanmat nga iso ti mangpakan kanyam. Kada kayong agiina. Manang. Hanmon nga paluspusan ni Tata Amado. Sayang dayjay. Nawang pe asawa kakat agparmakan yan ha. May mayatila kay nga karelasyon aning. Ura agpinos tata. Agbalin kanto nga naragsak tanadong utila kay nga karelasyon. Kankang ronaan ti amin. Nalawa di dagana. Apay kaslay dil mo dya kabsat mo dyan lakay nga gar-arang kinkuha na bakit? Babaan na kadilang Robert. Napintas mo't dito nga wagas ko. Tap numapan kanya ta dito nga balay. Anya? Ay sos, chocolate man ay takan ka ng bakit? Tamabisi nakmanin. At siyempre, no, asawaan ni Tata Amado ni Aneng, alaan nan isuda nga agiin na di balay na. Kat data agbati ito'y. Di kapilitan nga bagitan dato nga balay. Nene.
Nagpaison niya. Bili, baka talaga kin ka ba kay? Talaga anawido ka. Kat syempre Tsak pa'y mati ko na. Kan may sa family house may matdatoy. O na, ni aning tinangi patawidan da iti daytoy. Ta isu ti buridag. Hang nga mabalin data. Hang nga rason data burburidak igta. Basta sugsugak nga makiasawan ka ni Tata Amado. Tapno pumanaw dan itoy. Amaw, nga awan pan nakaikarikken ka. Talaklakayak nga dayong si ka aning. Ipalapal ko latta, to'y ayat ko. Bareng sipawam latta. Tata Amado, awanin plano ka makiasawa. Natroma ak ngaminan kadagiti lalaki. Sa bali ak kadakwada aning. Ikaray, di kan tupaldaangan. Kat ibilang ko kaspudno nga anak ko dagiti anak mo. Siyak ti tumakder nga amada. Tata Amado, Ay ayatin ka aning. ala, tapanunutak pa'y anaimbag day tata. Sige. Hey, makaurayak. Uray ka sa kabayag. Tinapatag. At namak aning. Haan ka man mat nga kundi pa kipot si kaaning. Apay, nasinaw kaya nga balasang ta kundi pangina kapay lang. Ha? Laglagi pa mga daduwa nga anak mo. Man o tilalaki nga mga klon iti handa nga putot. Isong aklo nam kit din ni Tata Amado. Panunotam ti masakbayan dagi anak mo. Apay, maipay mo nga tate ka sa pulanda. Nawan katulong ang mamang padakal kanya da. Diyak ay ayatan ni Tata Amado, Manang. Masursurum to nga ayatan ay na. Han mo gamin nga kitkitaan jero pa na Jay daga na di kitam. Kan jay dakal nga balay na. Manang, Sige kid din. Aklo namon. Tani, han mo nga namnaman dato'y balay ta adun ti gastos ko ito'y. ha? Apay nga agmulagat ka. Mas daw ka. Family house tayo mat dato'y di ba? Wan. Ngam siyak tinang ipatawidan day dinanang kantatang, Manang. Ay, unfair dagi jay nga dadakal ta. Tasi ka lang tinang tadanday ti datoy. Iso nga kamali da jay nga inaramid da. Nabingay iti husto ti tawid ta, Manang. Basta family house datoy. Katangay siyak tinagastos para itipan naka-repair na bagekon. Anya? Adun ti gastos ko itoy. Pina-extension nak pa yan. Isang ada sa bali nga pagyanan nyo. Sige, pumanaw kayon. Pagyanan mi nga rudan ngay, no papanawan da kamin, Manang. Iso nga rod nga kunak nga aklo na mo ni Tata Amado. Tado ti sanikwa na. Dakal di balay na nga pagyanan nyo. No iso ti pakiasawam. Ala, di ka nagsangit aning. Di ka matanagan. Taduawan pa panan nyo nga agiina. Welcome kayo ija balay ko. Ijay kayong nagnaid. Saan, Tata? Nakababain mata. Saan tayo mat nga agayan ayat? Nga mapay nga agnaad kami ijay. Kat aklunan na kami nan. Tapno adan rasa unti pa nagnaid yo ijay balay ko. Ala na aklunan na ko. Di kay to pulos baybayan. Promise. At damat nakakita ka daaning kan lakay Amado di sentro, Fatima. Nagkuyog da ka no? Oh, aya, kat anyat madamag ngay. Naka-holding hands damat ka no? Anya! Wow! Mayat nga ro na kasta. Nakapanunot matlaang siguro Taimbaga kon kanya nga awan karbangan da ito'y balay. Tadon ti gastos ko ito'y. Kahit imanugot. Hana nga awan maramidan na. Di bale, tadato lang matbalay kan tinagsaadan na ti mapan kanyak. Bagay na ti daduma. Kat nungay asawaan dan diyang absat mo. Kat mayat laon hay Ay, bukodan tanda to'y balay. Ta sigurado nga alaanan nila kay Amado isuda nga agi na ije balay na.
Anyat gagaram, apeng ay may kaaning. Damag ko nga naglibin kayo kanon kanila kay Amado. Dakkel di balay yun Hanmon nga almanan dato'y balay, aneng. Pangasim. Saan aday tati gagarak, Manang? Umay kuyawis ti kasarmikin ni Amado. Ha? Agpaiso? Nakasta, talaga nga asawan na kan. Wan, Manang, pudno ti kunam idi, ama sursuro ti agaya. Bayat nga min ti panagden nami kini Amado. Ininot nga inayat ko, gapo iti galad na. Nakasingsingput unay kanya, kun kadagiti duwa nga anak ko. Kunak nga min kanyam. Nasingpat da dya nga lakay. Anya nga, idibak na ang katadtan. Congrats, aning! Bumaon ka ditan na Fatima, aldawin. Kastalatta ka din, daramid mo. Agil ilad kalatan ngagmalmalam. Amumat nga madmaditirik nak. Kanayo nak nga maululaw. Han ko mawawatan ti bagik. Kanagado pa yan ti sugat ko ito'y bagik nga han nga magagasan. Nga ron. Ay, atan sa mo sakit mo. Aggadil kamutan. Agkakapsotak nga kan kanayon. Unak ngaming agpa-doktor ka. Di mo kayat. Sayang nga ron ti kwarta nga pagpadoktor. Siga ano kayat mong timatay, makamu ka. Rumwara nga ro din, tadapapanak. Papanamanan aya. Kuyugan nak nga ron nga agpadoktor at ahang ko nga kaya ti bagik. Ay, wrong timing ka man. No kaano nga dapapanak, saka kundi pa doktor. Sige, tay dagas ka pa nga ron iti doktor. Sakto mapan iti papanak numalpas ti check up mo. Ta ipalugan kan tulaangan ije paradaan. Oh, at iti allowance mo ije pagadalan nyo anak ko. Agyaman nak tatang. Inkaya ban di adi mo, ta itulod kayon anak ko. Wen tatang, mabitlang nga ron. Siya kung timang itulod ka dakwada, tapno makainan na kamot, Amado. Siya akon bakit? Tama banog kang agbaneho. Isungarod nga insuro na nga agmaneho, tapno matulungan ka amang itulod ka dagiti ubing. Basta siya akon, sa nabalay, tapos idaglaang ti pagadalan da. Agyaman nakmanan iti kinasingpot mo kada kami nga agiin na Amado, Agyaman nak, tadimtang kay ti biyag mi. Jak pulos pagbabaw yan ti panakiasawak kan ka. Pakaragsakak paikit di dayta. Uray siyak mo't aaning. Agyaman akmat iti sasang bayo iti biyag ko. Nagbalinak anaragsak ga po kada kayaw. Aywan, makilugan nakman nga rod, ta idagas nak ijay ayandaman ng Fatima. Nabayag ajak nakita, inak kumustaan ti kabsat ko. Sino data? Siyak day to'y Manang. Apay, di nak makita? Ay na, aning, imbag man tayo may ka. Ay, awanan dya kon makakita ading ko. Ha? Apay Manang? Nakarong amin ang ti sakit ko. Diabetes ka kat naapektaran ti panagkita gapo iti sakit ko. Anya? Kat, nagpadoktor kan? Agag-agas ka? Nagpadoktorak ide, inikandak iti agas ngam nabayagan nga insardang kutawan mat kwarta kon. Ay, apay, ayan nila kay mo ngay. Nabayagan nga saan nga nagawawid. Diya ka mo no ayan natantan. Saanan nga nagawawid manipod na bulsakak. Anya? Mala, rubatan ka Manang, tamapanta iti doktor. Hanan. Urayak latan ti papatay ko. Ay, sana mabalin. Basta, ipadoktor ka. Oh, dagiti agas mo Manang. Tumaram amin dagito, iwan. Di mo liwayan ti agtumar. Tapno umatid dagpay ti biyag mo. Ay, mababain ako na yun kanyam.
Pakawanan na ko, ma. Ni, anyat ikid dawam iti pamakawan. Pakawanan na ata nagbalinak nga agom nga kabsat. Inagumak jehang ko nga kukuwakat ni. Kasto'y matandi nagbambanagak. Ala, lipate mo day tamanang. No kayat mo, umay kan agnaud ijay balay. Taawan ka duam dito eh. Mabay na kay asawam. Kabaalak matkiti nga asikasuan ti bagik. Kan saan nga balita dadagi jay kakasinsin kan kakanakan tayo ito'y nga karo ba? Pasaray umaydak matkiti tultulungan ito'y Ala nga rod, ngam no talaga adimon ka ba ilan ti bagim, umay kanto alaan, tayawid kan ijay balay mi, manang. Ay na. Agyaman na kiti kinaimbag mo nga kabsat aneng. Iso nga napintas ti biyag mo tadtanta. Nagmayati pa nagpuspusom. Kas kalatay dramon ni, tadi mo makita tatenged mo na nako. Anyo ka di nga pa kasikuran data. Jakto pa masikuran iti bukod ko nga bagi. Wen ngam kasano akayaten da kati baro no kasta ti itsuraem. Haan nga bali nanang, tanasingpat kan nagagatak. Day tanto ti kayatan da kanyak. Wen ngam may mayat manen ano napintas ti ugalim. Napintas bet tilangam. Di na latultuladen. Mayat lata ti pamagik nga uray baketakon. Takasano, kanayon ti ehersisyo. O kasi ita, mapanak manen makisumba ijay plaza. Bakbaktan kayo lang araw dan. Adda pa lang ganas yung nga agpaspasikse. Sumurot kakit di kanyak ta intag sumba. Mayat no kanayon ti exercise anak ko. Masadutak, ora aw-awan. Naimbag agsapam ka rin na. Lumabasak pa'y. Ay, mabit lang, Arman. Adda itad ko kanyam, dumagas ka pa'y. Ha? Anya ti itad mo? Basta oray nak ito'y. Inakalaan dya itad ko kanyam, Arman. Datoy, alaam datoy. Nay, anya day ta ka rin ha? Si Danyo kini Nana Marta. Ha? Adobo matakar na Wana, ado nga maintain lotok tadtay. Kat, hangkuman nga mo nga hanggayam kayat ni Nanang. Agday-dayet kanugayam. Hanmatan nga mga anti-karne. Jakmat nga rod kaya nga si daan amin. Kasta aya? Ay kat agyamanak ang aro dito yung padigom ka rin ha? Awan anyaman na Arman. Sige nga rod ka rin ha. Mapanak pa'y. Day, nangalaam dita anak ko. Impadawat man ni Karina, nanang. Sino a Karina? Dua nga may dagnagan iti Karina dito'y lugar tayo ka. Ni Karina na lukmag. Wano ni Karina na kutong ijedaya. Ni Karina analukmag, nanang. Andan saman intad na idea sibuyasan. Wana nang, sibuyas kan bawang. Naparabor mo day dya Karina niya. Tila may itad na. Anya nga iti linuto masida apaw. Nalamentad ta, lolo. Iso nga pinapaitan man ti sidaan tayo. Ag-igop kayo iti sabaw. Ay na, nagimasin kay apok. Mala, mangan tayo nga roday. Ay, saan mabalin kanyak ti kasta masida anak ko? Ta sobra ti fats na. Ang mga numadadaal ti shit ti pamagig. Anya? Ay, sapay medyo ado ti linutok. Amumat more on vegetable sakit anak ko. Kan fish. Ngam no kakasta ay saanon. Mangdadaal iti diet dayta. Naimbag nga oras mo, Arman. Nay, Karina, sikang magayam. Umaya ko man ito dato'y sidaan nga nabateme. Sayang mat ngamin, tako nakit din ninanang ko nga. Ipakan ko kano iti aso, kat sayang Anya nga deta? Pinapaitan nga buwaka. Ay na, nagimasin nga Wana,
si daan nyo kanina nang mo niya. Datoy. Alakit agyaman ak unay manen Karina. Naurnungan ti malukong mo dito iti kapabadigom ket jak pala na isubsublay. Han nga bali, isublim tulatan ano adawayam. Ay, datoy pa gayam ti sabangan na loom. Nagapo datoy ije mula ni lolong ko. Ay, agyaman ak manen Mabitlaan nga rod ti ibalas ko daytoy. Ken alamot na nagiti daduma ang malukong yo. Ay, hanan, si kanto lang ang timang iumay ije balay, Arman. Tabakahang ko kaya nga maawit amin. Ha? O sige. Yig kunto nga rod iji balayon, Karina. Nay, nagapon day tama si Dangay anak ko. Impadawat man ni Karina, nanang. Ha? Ni Karina nalukmag, wano ni Karina nakutang. Jay nalukmag Isumot la tinaparabor ng agnagan iti Karina. Kaano pa'y aya nagpadigo ni Karina akot tong. Supladan to pa'y day jay. Ay, sa bagay, ang makadlawak man, kanayon matan ti padiguna. Apay di ka makadlaw. Makadlaw itay. Itararamitan na Amangan mo't no. No agkursunada kan ni Karina. Ha? Ay kat no agkursonada kanyak akit kayat kumot nanang. Tauray na lukmag. Nasingpit mo ken naparabor. Ha? Aywan mat kay di anak ko. Anwam ti kinapintas no nagalas mat ti ugali na. Pudnuray tananang. Kasla nga rod matintinagan tiriknaken ko na. Gapu iti kapapadigo na. Kasla madibdevelop tiriknaken ko nanang. Ay kawan dakas na, anak ko. Balasang mo ni Karina, kan baro kamot. Awan dakas na. Umay ko man isubli na ito yung malukong nyo, Karina. Ay, akat umay kaasum rakapay, Arman. Agyamanak. Idi sumlang italamis ita dagita nga malukong. Karina, adda man damagag? Anya datangay? Adda ka di nobyo mon? Ha? Awan pay. Nga mapay nga damdamagam data. Kuang amin. Kinapudno na. Agayatakken ka. Ket no palubusan nak nga agaramken ka. Armen ka kuma. Ay, kat, uwan, Tatalang to pa nga ada lalaki nga nag-aram kanyak. Ha? Kat, ay, nakamay-mayat gayam itirik na. Ayatan ka, Karina. Ay, ayatan kamat, Arman. Ha? Ay, agyaman na tadi na kon pinarigat pay. Inaklon nak adagusan. Adamit imay itay malama lalaki dito'y balay sariya. Ha? Asino nga'y alalaki, tatang? Loob yun sama ni Karina. Nobyo? Imposible Katawan mo't nobyo di apo ko yo. Adang harod. Langig ko pa yan naginay labyuda. Yak ngamin nakita ta mabay na karumar iti silid kao. Basta nangig kao ti saritaan da. Ha? Asino nga'y day ta lalaki? Ay, Karina, umay ka man. Apay na nang. Asino di bagbagan ni Lolom Anubium ka no? Adda aya? Ay, uwan, ni Arman nga karo ba tayo ti boyfriend ko? Ha? Inarum na ka day chay? Uwan na nang, kat inaklon ko mat nga dagosan na. Ah, ay kat nasaya at nga rodano kasta. Adda mo lang nagaram kan. Iso amanipod ita, agdayet ka mo anak ko. Agpakutong kan, tani, grabe ti kinalukmag mo. Ay na, hanan nga masapul data. Adamutan boyfriend ko. Ay ayatan nak ni Arman. Kan maakseptar na ti kasto nga itsurak. Amumla ang aya. Kasanon no makakita iti sexy a balasang. Di ka mabutang nga amangan no isukat na ka. Dakal ti panagdala ko ka ni Arman. Hanak nga isukat na jay. Siyak lang kano ti lab na. Sa dino ti napanan ni nanang bao apaw. Sa dino pa kumangay lolo. Napanmanan nagjaging ang nasapsapa.
Kan mapangkanupay agpaparlor. Lain pagtaas na mabambanog jay inam. Bakit ang alisto pala amapan ang jaging-jagay? Mabanbanog ka di dayjay nga may karkarigatan na lang. Hana ngamin kayat nga agbaliw ti kinasiksi kan kinapintas na. Iso nga asikasuan na nga permiti bagi na. Ay, ati, wan nakapayain nga anak na. Wan nga rod alulong. Apay no tuladam jay inam. Ang jaging kamay tapno maksayan day talok magmaw. Tanay, grabe mo tanti kinalok magmaw. Napintas mo't lay ti salon at no kanayon ti panagersisya apaw. Ay, nadagsan mat nga rod ti bagik nga ag-exercise lulong. Hanak nga na irwam. Mabanugak nga dagos. At damot gayang bisitam, Karina. Ay, wala nang. Ni Arman. Ay na, di mo imbaga nga da umay asa nga ilim. Nakababain paikit din to'y suot ko. Naka-short pa, naklaan. Ha? Ayos lang, nana. Bagbagay yun to, pati kas suot siyo. Ay, thank you, Abarok. Kas kaila balasang, nana. Talaga aminin tinariyo ti kinaseksiyo, Health conscious ngamin, Barok. Amo ni Karina dayta. Ay, wan Arman. Naasikaso nga min ni nanang ko iti bagi na. Kan pilpiliin na ti kanan na. Ado ti paret kanya na. Wen, iso anapig saak nga uray bakit akon. Kunak nga rod asumurot mat kanyak ni Karina nga agjaging kan agsumba. Nga masadot mat. Ay, uwan ka rin na. Mayat no ag-exercise kamot sa paminsan. Napintas mo't lang iti salon at ti kasta. Di kan samot aglingling utahin. Agling atakmat ano, mga anak. Ha? Karkaruno na pudot ti sabaw ti sidaan. Ay, pero may ang agayos ti lingat ko. Kan hanan nga masapol nga agpasiksi. Hak? Ada kamatan nga boyfriend ko. Unamat nga hanak nga isuksukat. Nga uray pirmi nga luklukmag ko. Ha? Diba? Uwan ka rin na. Manutawan nyo, nanang. Bakit ako na? Senior citizen account. Dandan ni 70 account. Di mo katawanan niyo ni Nana Sarya nga ina ni Karina. Wan, apayaya. Kasla saan na senior citizen na dyan. Kasla tawon la iti 40. Ay, wan. Talaga nga ubing tilangana ta na iwanan na iti hustaw. Kan isuma lang amin ti koko. Na, yagpaspasiksay. Wan nga rod. Bilibak mo't iti dadya abakit. Naalaga iti bagina. Kasladan to pa yan nagkapsat kan ni Karina nagkuyog da. Kaslapay kid din inauna ni Karina nang. Kat, kaano nga iti kasaryo kan ni Karina? Mapmapanan ti tawan. Aguray pa'y nanang. Taamangan no saan ada kami ti agkagasat ka ni Karina. Ay di mo kunaan nga alanganan ka pala kan ni Karina. Parparaw pausa, mati panagayat mo kang kuana. Ha? Kwa? Medyo nadarasudusak sa nga ron, tinakaramkan ko nga na. Kapumot lang amin iti kanayo na panagpadpadigo na ini. Iso anat nagtiriknakin ko na. Iti kasta nga ibagbagam, kasla makadlawa ka anak ko. At dan sa mo nakitam amas na pimpintas, kan nasaysaya at ngam ni Karina. Ha? Basta, nanang. Makitan to, no, kasano? Nay, arban baraok, si kamot gayam. Sumrek ka, agyaman na ka pong. Mabit lang wanta, inakayaban niya pukaw. Ada siguro iti silid na. Ay, kuha pong. Ada ka din nanasarya? Ha? Ay, huwag adla. Madamati exercise na. Sala-sala manundit ha. 1, 2, 1, 2, Ha? 3. Ni? 1, 2. Naglaing mo't gayam agsala ni nanasarya apong. Ay, kawan Naglak iti bagbagin ang agsala. Uray di yung pa'y disturbon ni nanasarya ang agsala apong. Ta buyag man pa. Ay naawan di anak ko, Arman, Rimwar. Wala na. Amok na ita. Kat sa kaimay.
Saan mo't ani Karina ti gagarak? No di ket sika? Anya, apay, anyat ibagam kanyak Arman. Kwa, awan. Umayak lang makisarsarita, nana. Ay alam, mabit lang nga rod. Tay nakmang isagana iti merienda, baro. Nana Saria, at daman damagak ka na kayo? Anya day chay, Arman. At aga din nobyo yo? Ay awan nobyo, Arman. Baketak nga minen. Awanan ti mailawan nga agarom kanyak. Imposible Jackpot yun. Iti da ita kinaseksi kan kinapintas mo. Awan agaram. O, jak mamati nana. At damat dagitay agpapapansin iti daldalan. Jak ikan kano ita. Tamangan no paglulukwan daklaeng. Iso nga ignorak latta idan baro. Apay, ayan ni Nanang, lulong. Ada di tao na gapok. May ba't ni Arman ni tayo lang malam dito ibalay? Ni, apay kanungay. Ay, jak amaw no, anyat nagsaritaan da kan ni Nanang maw. Medyo nabayag mo ita nagsarsarita na. Ni, apay nga ta. Wano, kidawan nanti pamalubos ni Nanang nga ikasar na ko ni Arman. Jak mo awan mat nasasautiin am kanyak. Iso damagam lakin kuana no anya talaga ti nagsaritaan da adwa. Nanang, imay kanumat gayam ni Arman ito balay. Aywan anak ko. Imay nagpasyar ngam na ira na nga awan ka. Kat, anyat nag-is-istoryaan nyo ngay. Nabayag kayo kanumat nga nag-is-istorya. Kumporme Pinagmeriendak ngamin. Nakababain mo't jak asikaswan. Ay, thank you nga rod, Nanang. Amok ngamin nga kayat yun ni Arman nga para kanyak. Ay, inak pa'y man gayam ag-jogging. Wi, malaman agjageng kayo pa lang. Twice a day, ti pa nag-jogging ko nanak ko. Naimbag nga oras mo, Marta. Dagasag kuman ni Arman. Kuna na ngamin amakikuyog kanyak nga ag-jogging kat. Ay wana. Ada dita salas. Itay pa lang aururayan na ka. Mabitlaan tayo bak, Maray. Ay na, makabannog mo ti ag-jogging, Arman. Wanyarod na. Agina na tayo pa. Ay, anya nga'y alugar to'y nakadandanunan, tan Arman. Sulsuli nagsamo dito yun. Ay. Mayat ket di taawan tao dito nana. Nay, agayos ang tiling atyo. Punasak. Ay, punasak mo tiling at mo, Arman. Arman, masansan mo tan, ti pa nagkuyog yukan ni Saryang agjageng. Wana nang, tamayat gayam tagjaging. Mawat-wat ti bagi. Kahit, apay masapul nga kuykuyog kayong agjageng. May mayat no dakadwang agjaging nanang. Nagburing mo't may maysam nga agtaray-taray di takalkalsada. Nay, kita ama. Amangan no tila maturturong yun nga agjagjageng. Amangan mo no sa bali ti papapanan yun anak ko. Imbesa ni Karina ti kadwam nga agjageng, samag. Di namot ngamin kayat. Masadot ka no. Iso ni Sarya langan ti kadwak. Anya di ko nam. Sarya. Di mo nawawagan itinana ni Sarya. Kwa. Sana balit, di namot dengdenggan. Ayos lang na. Kano nga agkasarta, Arman? Ay, kwa, Karina. Sa anak pa'y anak kasagana. Makaburing mat ngamin ti ayan-ayat ta. Pudno nga datan ngam hantamot nga agdidit. Naawisan ka nga agdit, kanayon ka nga bise. Man-mano pa yan nga sumarungkar ka ito'y balay. Pasensya kan ha. Busy ak ngamin nga agjagjaging. Anyat maganap mo itaya. Bamban no gamlang ti bagim. Ado a benepisyo ti maalak iti panagjagjaging ko.
napintas iti bagikan salunat. Saan ka rubarita, Sarya? Saan tatang, tada urayat? Alang araw da, mapanak man biye ti jay bangkag. Inlak kitaan na kita'y mulak anatang. Sige, mapanakaon. Sige tatang, agan-anad kayo. Nanang, rumwarak matan. Inakmanan ag-angkat iti lakok nga lotion. Sige Karina, agan-anad ka iti iruruar mo. Hello, Sarya. Arman, mabalin mo ti umay dito'y balay. Rimwaran dagiti kabalay ko. Ha? O sige, umayak ditan, Sarya. Urayan nak, Sige, basta tara samuan. Tama nga no agsubli agagos dagiti kabalay ko. Wano, umay kalangan dito balay. Ha? Madamot ni naanang mo. Ibaon ko pala amapan iji ili, Ta medyo adayo basit iji ili. Sige nga Rod, sikati makaam mo Arman. O sige nga, Rod. Bye. Kasla makonsensya akmat iti aramiden ta Arman. Saan nga amo ti anak ko ti may papankadat? Di ka madanagan ka di. Ti importante, aging inayat ta. Sinaam nga minon ani Karina, tapnon awayatan. Talaga akas ta ti planok. Nabayagan na kayat ko asinahan. Nga mangal ala aklang iti timing. Di mon ibaybayag. Sinaamon iti kabiitan a panawon, Arman. Wan Sarya, si kagayam ti ayayatek. Sika ti kayat kong asawaan. Arman, adtuyan te... Apay nga ginin narakop kayo! Ay, Arman, Sarya, apayan! Kwa... Kaayan-ayat ko ni Sarya, nanang. Aniya! Traidor kayo nga nagpadpada! Manangalilaw ka matgayam, Arman! Ha? Karina? Kada kayo matnanang! Bakbakatan kayo nga madapay laganas yung agaw iti boyfriend? Kat mismo pa yung anak yun ti agawan nyo? Ay, pakawanan da kami kuma, anak ko. Ay, Arman, agawid kan. Kat pangasim, tadikan umay dito'y balay. Ha? Si kang arot ti umay iji balay, kasta ka ni? Saanon, tagsinatan. Ha? Makonsensya ak. Maasyanak iti anak ko. Kan mababay inak. Gapo iti inaramid ko. Ay, sorry Arman. Ngamjak kayat nga agginura kami iti anak ko. Gapulaang iti maymay sa alalaki. Mangibabain ka, Arman. Kung naktupay ka, husto dya atap ko iday. Sininaan da kong dasarya kan Karina, nanang. Rumbang laang. Nuapay mga minapinagiddan mo ida. Anyang ingarod kat naawisak mat iti kinasiksi ni Nana Sarya. Mapangkalangan ni Jay lugar dangkal mo. Tagtrabaho kay Jay. Isarak nakakano iti trabaho. Ha? Pumanaw ka pa lang dito lugar tayaw. Takababain ti naramid mo. Karina, anak ko. Napakawanak ka din. Awanan ni Arman dito'y lugar tayo. Pagbababawyak ti inaramid ko. Ti panang traidor ko kan kang anak ko. Anya nga'y katao aklaang mat ngagbasol. Napakawan kayo, nanang. Sa bagay, siksi kayo ngamin. Iso nga nasulisog ni Arman kada kayo. Ay, anyamot ngamin ti itsurak ngay kumpara kada kayo. Sorry, anak ko. Uwan, lipatan yung dayjay. Di bali tama ni pudtad ta, rugyak matan ta ag-exercise. Makikuyugak ton kanya yung agjaging kan agsumba. Tamarik nakmat lang iti bagyak nga nadagsan ako na yan. Kan kasla marigrigatan ak nga ag-angas no, maminsan. Iso nga rugyak man matag-exercise kan ag-diet. Sige, agkuyog tanto ama pa nag-exercise, anak ko.